Akademski slikar Alfred Fredi Krupa za sebe voli reći da je učenik i nasljednik svojega djeda Alfreda, također jedne od slikarskih umjetničkih konstanti Karlovca. Slikarsko nadahnuće i inspiraciju nalazi u sredini u kojoj živi, upijajući kroz kičicu kista ono što pogledom i mišlju obuhvaća i nakon toga prenosi na platno. Koliko su karlovačke rijeke, poglavito Kupa, tema karlovačkih slikara, gdje je danas karlovačko slikarstvo, kakva mu je budućnost, jesmo li dovoljno vrednovali to umjetničko stvaralaštvo, teme su o kojima u Pokupskoj kronici govori Alfred Fredi Krupa. Alfred Fredi Krupa, hrvatski slikar, Karlovčanin. Sa namjerom smo izabrali upravo ovu poziciju i ovaj okoliš, pa odatle onda i pitanje koliko su karlovačke rijeke, prekrasne rijeke kao što je i ova još ljepša Korana, prisutne u stvaralaštvu karlovačkih slikara, pa i vašem. Odnosno, je li su one dovoljno inspirativne, pa onda možemo u nastavku reći pa i iskorištene kao takav motiv. Pa gledajte, kad govorimo o takozvanom karlovačkom likovnom krugu, tada prvenstveno pomišljamo već na nivou asocijacije na pejzaže karlovačkih rijeka, na vedute grada Karlovca, opet vezano uz karlovačke rijeke. To se prvenstveno odnosi na rijeku Koranu i na rijeku Kupu koja protječe kroz sam grad, te neizostavno su dio opusa mnogih velikih hrvatskih slikara. Tako možemo reći da cijelo 20. stoljeće u karlovačkom slikarstvu, a koje je bilo iznimno bitan segment kako jugoslavenskog, tako i hrvatskog slikarstva, mnogi slikari su posezali kao svojim glavnim motivom ili kao jednim od glavnih motiva upravo za prikazima rijeka, bilo to kao nekakav postimpresionistički pejzaž, bilo to kao ekspresija ili čisti minimalizam. Po meni kao slikaru to ima logike, jer kada je neko rođen u kraju koji je toliko bogat vodama, kao što je Karlovac, gdje ima te 4 rijeke, gdje je okružen i drugim vodotocima i cijelim krajem koji kao da pliva na vodi, vi ste već duboko predisponirani ili preodređeni da se bavite sa takvim motivima koje podržavaju vaše, možemo reći, genetsko osjećanje na vodu. Tako je Karlovac, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, postao sasvim sigurno najbitniji centar akvarelizma u bivšoj Jugoslaviji. Nakon toga je tu normalno i Slavonski Brod koji leži na Savi. Međutim, Karlovac je pružio zaista zahvalne motive mnogim velikanima hrvatskog akvarela, mogu reći i ulja, a to se odnosi možda na period između 2 svjetska rata, kada djeluju mnogi slikari ne Karlovčani, nego bili su gosti u našem gradu, bilo kao profesori na gimnaziji Karlovačkoj ili drugim školama, koji neizostavno se uvijek vrte oko tih rijeka. Kada ste pitali da li su one dovoljno iskorištene, pa evo kao motiv, da. Evo pa iz ovog što sam rekao, smatram da su pojedini slikari zaista maksimalno eksploatirali tu vodu te naše rijeke u segmentu do možda Domovinskog rata. Od Domovinskog rata do danas pada taj nekako interes za karlovačke rijeke. Ima tu nekoliko razloga. Prvi razlog je da neki slikara koji su došli nisu domicilni ovdje, nego su došli u ovaj grad u fazi saživljavanja sa ovim ambijentom koji je vrlo specifičan. Drugo, cijela ukupna atmosfera koja vas usmjerava na određeni umjetnički rad se izmijenila. Tako recimo fotografija je postala glavno sredstvo pomaganja mnogim umjetnicima koji više ne izlaze u plein air. Nekad je bilo obvezno, gotovo neizostavno, da bi slikar došao osobno na mjesto događaja, znači na mjesto svojeg motiva i da bi tamo napravio svoju sliku. Zadnjih 20 godina mnogi slikari posežu upravo za tom fotografijom, gdje postoji jedan fiksirani moment i nestaje ta svježina rada. Možda i to je jedan od uzroka da su mnogi slikari upravo odustali od rijeke kao motiva. Ako bi sebe promatrao, ja sam uvijek vezan uz rijeke. Ne samo to što sam ja unuk svoga djeda, koji je poznat slikar karlovačkih rijeka i koji je možda najviše doprinio razvoju i populariziranju tehnike akvarela u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, nego i sam
imam jednu poseban povezanost sa vodom, sa rijekom, sa tim jednim finim fluidom. Senzibilitet. Da, znači to upravo tako. Svaki slikar ima svoj urođeni senzibilitet za nešto. Očigledno je da se senzibilitet umjetnika, općenito govoreći, izmijenio. Profil umjetnika se izmijenio. Mi kada bi uzeli jedan pregled kakvi su bili umjetnici prije recimo 40 godina u Karlovcu i kakvi su danas, vidjeli bi da to su gotovo oprečne situacije. I mislim da je, znači, odgovor na vaše pitanje je složen i ne može se reći jednostavno zašto je pao taj interes za slikarstvo Karlovačkih voda. Pa kad pogledamo i galerije, ako možemo uopće govoriti u Karlovcu o galerijama, koliko se tih i dijela starih očuvalo, sačuvalo, osim u privatnim zbirkama. Je li možda i tu nekakav pristup previše benevolentan, odnosno previše ono, pa nije važno u prilike? Pa gledajte, ja sad ne bi bio tako strog u tom smislu, jer Karlovački gradski muzej, galerija Konzervatorija Slavkarac, gradska galerija, ima značajan fundus vrlo važnih dijela, kako karlovačkih slikara, tako i nekarlovačkih, koji upravo svojom motivikom obuhvaćaju karlovačke vodotoke. Ono što je možda jedna zamjerka stručnom miljeu, a to je da su propustili ovih zadnjih 20 i koliko godina napraviti jednu stalnu postavu karlovačke umjetnosti gdje bi svaki, prije svega, znači domoljub, građanin, zainteresirana osoba, stručnjak, gost u gradu, mogao pogledati šta je to specifično u karlovačkom slikarstvu i zašto mi smatramo da je karlovačko slikarstvo jedan fenomen vrlo bitan u povijesti umjetnosti u zadnjih 100 godina. Pa kad smo na tom tragu, dakle uz vas kao jednog dominantnog stvaraoca, spomenite možda neke starije uz vašega djeda, je li tako? Da. Dakle, umjetnike u Karlovcu koji možda i nisu valorizirani na odgovarajući način. A gledajte, Šestić je bio, znači, naš impresionista, znači nije bio Karlovčanin, on je tu radio određen broj godina i prije Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata. On je izložen, njegov rad je poznat, međutim u Karlovcu mi nemamo uvid u to šta je njegov opus bio vezan za naš grad. Tu imamo jednog Dragarića, tu imamo jednog Makanca, tu imamo i Detonija, tu imamo i našeg Čuka, imamo onog mog djeda, imamo Petrovića Đorđa. Imamo, znači, niz slikara, sam možda zabravio neke druge, ali znači niz slikara od formata, od težine, koji su svake sebe vrlo specifične i originalne umjetničke osobnosti. I smatram da bi, ukoliko bi se uspostavila jedna ta galerija, možemo reći riječnog slikarstva ili karlovačkog opusa, smatram da bismo dobili jedan segment po čemu bi Karlovac bio posebnost, ne samo, kao što sam rekao, u Hrvatskoj, ne možda na nivou cijele regije. Pridonose tome i brojne likovne kolonije koje se održavaju. Nije li upravo Zilik bio jedan od generatora takve vrste slikarstva, pa i kvalitetnih radova? Je, Zilik je u svakom slučaju bio i ostao jedna od naših najkvalitetnijih i najcijenjenijih likovnih kolonija. Ne samo zbog svog humanitarnog aspekta prema toj djeci u Dom Vladimir Nazor, nego što su tu dolazili uvijek umjetnici od profila i formata. Ono što je također činjenica da danas plenarističko slikarstvo više nije popularno kao pojava. Malo pojasnite. Da, plenarizam je, znači, slikarstvo, kao što sam rekao prije, direktno u prirodi. Znači, izvan ateljea. Radi se direktno u prostoru, znači u pejzažu, hvata se trenutak onoga što želim prikazati. Nasuprot tome, postoje takozvano ateljersko slikarstvo, koje često puta nije ni figurativno. I danas to pejzažno slikarstvo, znači to štafilajno slikarstvo koje je vezano za sliku, je nažalost u drugom planu. Za fotograf, za sliku. Za slikara, znači to je danas u drugom planu i većina umjetnika u pokušaju da se afirmira, u pokušaju da se na neki način probije ili se nametne svoj radom, jer mu je to poziv, odustaje od takvog načina rada i prati tekuće trendove, znači ono što je sada se traži. I usled tih stvari mi imamo činjenicu da u Karlovac dolaze poznati umjetnici, kao što rekoh i danas i onda, međutim oni više ne borave na rijekama, oni više nemaju kontakt sa ambijentom, sa miljeom gdje dolaze. Oni su izolirani od miljeja i zato Zilik nije više generator
tog pejzažnog slikarstva koje je po meni neodvojivi dio karlovačkog umjetničkog opusa. U svakom slučaju postoji, nisam rekao da je to apsolutno odvajanje, ima tu uvijek umjetnika koji dođu povremeno rade izvan Zilika i karlovačkih slikara, ali to su sve sporadične stvari ili eventualno periodične. To više nije konstanta ili specifikum kako smo imali recimo prije 30 godina. Karlovac je imao i Bijenale akvarela. Da, Bijenale akvarela Jugoslavije je upravo pokrenuo moj djed, zajedno s tim što je pokrenuo bio i jednu drugu vrlo uglednu likovnu koloniju, to je Slavino proljeće u Ozlju, koje također pripada našem Pokuskom kraju. Taj Bijenale akvarela je zaista bio okosnica jednog meritornog prikazivanja šta je najbolje bilo na jugoslavenskoj akvarelističkoj sceni. Znači, vi ste imali jednu regionalnu, tada to je bilo državna, mi možemo reći, regionalnu manifestaciju koja je davala zbilja jedan široki uvid u akvarel kao nefigurativan ili kao pokrovan, do klasičan, figurativan i opisnu tehniku. Ona je svojim utjecajem, svojim ugledom izrodila i Slavino, znači, Bijenale akvarela Jugoslavije je svojim utjecajem izrodio i druga kolonija akvarelista, kao što je kolonija akvarelista u Slavonskom Brodu, koji je postao nakon Karlovca i Ozlja drugi najbitniji centar akvarelizma u Hrvatskoj. Mi danas imamo jednu manifestaciju, to je Trinale hrvatskog akvarela, koja također ima značaj, ona se održava u referentnoj galeriji, kao što je Koslav Karas, to je žirirana izložba, znači ona donosi određeni relevantan pregled onoga što se radi na nivou akvarela u državi, međutim, ona po mom osobnom mišljenju, da neka mi niko ne zamjeri, nema onu težinu i status kakav imao Baj. Možda je to zadatak za tu manifestaciju za budućnost. I idemo malo prema onome što vi radite. Vi slikate ulja na platnu, pa gdje ste se vi pozicionirali danas? Ja smatram da bi slika profesionalac, onaj koji je završio akademiju, morao poznavati, neću reći sve, ali većinu klasičnih slikarskih tehnika. Tako sam ja u zadnjih 20 godina se bavio sa svačim, mogu reći, sve sam isprobavao, tražio samog sebe i danas sam možda najviše dobio priznanja za svoj rad u slikarstvu tušem. Zato što je to iznimno stara tehnika koja odlazi u ona stoljeća kada se tek Kina formirala kao jedinstvena država, znači preko 2000 godina, znači koja ima svoju tradiciju, ima svoj specifičan način rada koje usmjerava umjetnika da je u obvezi, znači ima zadatak sa što manjim brojem linija prikazati motiv. Znači da prikaže suštinu onoga što predstavlja. To je po meni osobno i po mišljenju drugih vrhunac jednog misaonog procesa, sinteze iz jednog beskonačnog, jedne situacije sa beskonačnim brojem detalja, vi morate odabrati ono što je ključno za taj motiv koji prikazujete. I ja danas se tu bavim i mislim da je to možda moj najkvalitetniji dio. No, čini se da ipak ulja na platnu imaju na tržištu najbolju cijenu. Da, znate, ulje vam ima jednu osobinu da je intenzivno po boji, debelo je u namazu, trpi velike formate, možete s njim vrlo lako postići osjećaj voluminoznosti, trodimenzionalnosti, sve ono što ljudi vole pogledati. Takvo slikarstvo im najbolje prođu ima kod neistreniranog oka. Znači čovjeka koji je neuk u slikarstvu, a voli umjetnost. I zato takvu sliku lako prodati. Međutim, kad sam sad govorio malo prije, onda sam govorio ono što smatramo da je zbilja dobro, bitno, a to je upravo rad u tim vodnim tehnikama. Bilo to crtačke tehnike ili slikarske. To je ono što ima pravu kvalitetu. Ulje na platnu u svakom slučaju je u proteklim stoljećima doprinijelo onoga što zovemo zapadna tradicija. Od njegovog razvoja u vrijeme renesanse, preko vrhunaca u baroku, pa do takozvanog raspada slike u impresionizmu. To je sve odrađeno u ulju. I ono je imalo svoju povijesnu funkciju i svrhu. Činjenica je, kao što rekoh, da ljudi vole ulje i ulje se uvijek prodaje. Međutim, ne znači imperativno da je to uvijek dobro. A sada recite, gdje ste vi, što radite, što pripremate?
Pa ja sad radim na nekoliko projekata, uvijek sam nekako na nekoliko projekata. Pripremam jednu izložbu u inozemstvu, o tome ne bi sad govorio dok ne bude sve gotovo. Nadam se do kraja ove godine. Sudjelujem u jednom međunarodnom projektu nizozemskog umjetnika Martina Warburya, koja okuplja nacionalne selekcije iz područja bivše Jugoslavije, gdje će se održati jedna izložba u Nizozemskoj i Hrvatskoj negdje proljeće, ljeto sljedeće godine. I pripremam se za izlaganje u nekoliko svjetskih središta upravo tih svojih crteža u sklopu članstva u Međunarodnom društvu za kinesku kaligrafiju i slikarstvo tušem. Imali i kontakata sa Japanom u Japanu, pa evo možda nekoliko riječi ili malo da i opišete to, o čemu se radi. Da, kao što sam rekao, ja se sad bavim prvenstveno sa tim kineskim tušem ili japanskim tušem, kako hoćete. Ja sam to počeo raditi od samog mog prvog dana bavljenja sa slikarstvom, gdje me moj deda usmjeravao i podučavao. To sam nastavio na akademiji, gdje mi je profesorica Zlata Meštrović bila osoba koja mi je poklonila prvi svitak tog posebno tanko finog riženog papira i tuš koji je tvrd, znači koji je topljiv u vodi. Ona me je potaknula, usmjerila me da pročistim tu svoju tehniku, znači iz jednog zapadnoeuropskog